Znači, tijesto koje ćemo raditi je potpuno jednako. Cukarini imaju specifičnu formu i oni to su samo keksi, a klašuni imaju svoje punjenje. I to je sličnost između ostalog i sa moliškim kolačima. Sad idemo na to. Znači, treba nam 5 jaja cijelih, 3 žumanjska samo, 450 g šećera. Idemo sada aromatizirati sve ovo. Uzet ćemo koricu domaćeg limuna. Znači, specifično je to, naročito u Južnoj Dalmaciji, koristi se i za rožadu i za puno kolača, prostore, rakije od ruža ili rozolin, a svaki je malo drugačije zove. Ona daje tu posebnu aromu. Burbon vanilja. Sad ćemo dodati malo brašna unutra, malo soli. Recimo to je bilo neka žličica soli. Uzavremo decilitar mlijeka i unutra ćemo staviti 40 grama amonijaka. Znači, u vruće mlijeko će se rastopiti amonijak i počet će rast. Morate paziti, radite uvijek iznad jer će on početi izlaziti van. Ovo je 300 grama maslaca. Zbog toga ne žalim, u što sam se pretvorio, sretan ili nesretan, ja samo jedno znam, nju da sam ženio, ne bi tako uvenuo, starim ja, a u ljubav vjere nema. Svoju djecu sam sanjao, njenim ih imenom nazvao, starim ja, a u ljubav vjere nema. Evo, naše tijesto je gotovo, sad ćemo ga pustiti da se malo odmori. Ne smije biti premeko, ali ne smije biti ni tvrdo. Cukarini su dosta veliki, pravi cukarin treba imati negdje oko 25 grama tijesta. Ali mi često radimo i manje, znači da budu manji kao keksiće. Evo, ja ću vam napraviti sad manje više jedan klasični. Znači, sječe se tu, pa se sječe tu, pa onda 1, 2, 3 i onda se slaže. 165 ventilirano ili 170 statično. Jako se brzo peče, minutažu vam neću reći, vidjet ćete već, oni će narast i ispeć to bez problema. Sam ženio, ne bih tako uvenuo, starim ja, a u ljubav vjere nema. Svoju djecu sam sanjao, njenim ih imenom nazvao, starim ja, a u ljubav vjere nema. Kad je gotov cukarin, znači, zašto je cukarin? Znači, on se prođe malo sa penelom, sa prošekom, neko stavlja rakiju od roze ili bijelo vino, sve zavisi, i onda se uvalja u šećer. I to je cukarin. Drugi je oblik koji je isto klasični, obično za djecu, zato što nema alkohola. Onda stavljamo šećer u prahu. I to je to.